Hallelujah. As one of our pastors, amen. As one of the sons, Balatapa, amen. Officially, sesikhulumile, amen. Senibamukele private, amen. Hallelujah. Amen. The thing is sonship imnandi ngaloko ukuthi noma ngahamba aye kuphi. Noma bele steka yocala indumezulu bakhe. He's still family, amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Lana we are polishing. Jesus. Amen. Mina ngitshela ngathi ngibona emabandla nje mangibheka nina eMazia ngibona nina babemdlovu. Ngibona big churches, amen. Hallelujah. Also welcome, amen. Amen. Akuthembekile basasemshayile tandla, amen. She's faithful. Ube weqala lokuyisa ipledge. Amen. That's called faithfulness, amen. Hallelujah. Hallelujah. So amen. Hallelujah. When I'm done with you guys in Nabagamazia, Mamfundisi will be a powerful teacher of the word, amen. Amen. So be Magapu Map Pastor Kena Shone Mozambique, Maguzo Botswana, amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. I'm raising warriors, amen. I'm raising leaders. So we appreciate Pastor Perfect as trying to put us under for the word, amen. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Uvele wathi ngidalalela moya nangaya ngale nto yale ngcebo ngeke, amen. I will just do because nangikana 10 minutes, amen. Hallelujah. 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 Kungcono mawudonsa iphila lento oyidonsako, ne? Jesus. Ungadonsi indendende mara kungazwakala. Hallelujah. Size sikucela ukuthi hlala phansi, amen. Hallelujah. Ngalokho uphinza into yinye, amen. Amen. Hallelujah. Siyabonga abazalwane, amen. We welcome all of you laba balakhaya, amen. Kanti ufihle soprano. Ngisho wena. How yakanga yazi, amen. Kanti ufihle soprano engaka lo muntu lo abazalwane, amen. Phela ngiyezwa ngiyalalela mangilaba ngiyazithola le soprano yana. Le alto yalo, amen. Hallelujah. How hayi ngizonibona kahle ngithi niyeke kwamanje, amen. Hallelujah. Buka sathana cishe wakubulala lo yosene Maseko ne. Maseko sathana cishe wakubulala kanti ubulala worship alonke. Mhlangane ngeworship nje leso. Amen. Ngibona walile ekseni kufakaza, amen. Bathi ke nayi soprano sayiphumile siyibonile, amen. Labathathana ukuthi bathathile thathile. So that is sibonile we cannot unsee and unhear what we heard, amen. And so you need also to be polished in the things of the Lord, amen. Okay, Bazar, without any waste of time, we welcome everyone. Asambeni siyezwini, amen. Ngifuna ukuniteacher ngomoya engcwele bazalwane, amen. Because angeke sibe nepower our service singana power. It can't be a power our service without power. Angisho bazalwane. Amen. Hallelujah. Kula lo mnyumngamo wase KZN or kuphi oshaya ama power hour what. Mina ngangenza ama power hour ka Facebook kudala ngishaya ama services thalaza labantu ba prophet. Kwase bale yi trend leza le ngayibona angithiwe zemva kwamazwana nama ngamazi, amen. Asaza ngawuthola ba power hour ngathi sangicheckele power ngibani lo nkopha. Ngithi ngiyacheka power hour ngithola ba debate abathi power hour basho ukuthi kuyashisa. Hallelujah. Shaka ama debate kuyaphikiswa abafundisi bathi power hour kusiyo ke leyo bazalwa. Amen. Phikisa power hour. Lana sifuna amandla baba, amen. Hayi ukuthi umuntu uphume sekashisa sekuthwa umuntu, ne? Not leyo, amen. Hallelujah. Glory to God. Ngaqala nje bazalwane, I need to establish something. Hallelujah. Okay, ngifuna straight sijump ukuthi ngibani moya engcole kancane singene ekuthenini kungani sithandaza ngetilimi. And why tongues and their importance. Abanye benu anazi ukuthi ku-activate kanjani lenzaba yetilimi, ne? We just want to deal with that. Never zalwana. Hallelujah. We just want to deal with that. Now, inzaba yetilimi, maybe not don't get tilimi, mara tilimi in general, generalize, ne? Inzaba yetilimi inzaba yobuKristu. It's part of the package of the gospel. Angithi mina mangathi ngeli makholwa, ne? But it's one of the promises given to abantwana bakaNkulunkulu. Sethembiso esinikezwe abantwana bakaNkulunkulu. Hallelujah. Ukuthi bakhuluma ngelimi. And le ndaba yelimi bekungakamele ukugcina ngoshakara basitha. Ukuthi sihle kwabantu. Ngizama correcta lo. Siyambonga shakara basitha unamandla, ne? Hallelujah. Bekungakamele phela kugcine la. Ubengileke esichineni, kesindiyeni, kesishanganeni.
kuyeshonene bekumele ibe ya manje bazona sebagcina kushakara basithi bagcina la bagcina bo recama isim card riyabathanda riyabathusela ne sebagcina la hapha bazalwane abasandluli phela ukuthi baye kuma languages kanti lento bekumele ukuthi iye lapho niyangizwa bazalwane hallelujah amen ngeke ngafunda nje nenye indaba kunenye indawo eCalifornia eAmerica ababiza ukuthi Azusa Street eAzusa Street wehla ngamandla umoya oyingqwele and abantu bakhona bebathandaza nezilimi ne ngalethi ilimi bebathandaza ngato bekuma languages webantu so mlomunye bekathandaza ngesizulu bese bamtshela bathi hayi le limi lokukhuluma ko likhulunywa le South Africa bese ke bamnikeze bamthengele iflight ticket aye eSouth Africa ushumala khona ngesizulu lasithole ngedilini kunendvodza nje bathi ngijenjile kule ngenye amadoda athi khuluma ngesizulu bayithumela eSouth Africa ne amen yona beyibhala inkondlo ngedilini iphinde umusha but inkondlo yonke nje lephelele longayifunda uthi inkondlo mina le interpretation yedilini so ngizama ukuthi le subject yedilini ijulile kunaloko nje ukuthi lokho sikubona namhlanje ne hallelujah that is why mina ngiyiwa angithi laba abafundisi bangaboni kanjalo bathi wenta njengami ne mina ngiyiwane mfundisi P ngikubeka sandla ngithi be filled with the Holy Spirit kwangindike lutho ngiyakuyela mina ngiyiwane I'm this type bazalwane angithandi kufoster into I know ukuthi nabafundisi baphula intamo ne I know ukuthi nabafundisi labathi khuluma uthi ta uthi nawe ta ithi ti uthi ti bathi ilimi I know ukuthi kukhona lento leyo ne mina ngiyiwani yazi nokuthi njalo mina ngikholwa ukuthi imoya engcwele ungumuntu uyaphila makakhona ukhona makangekho akekho amen that is why noma ngithandaza labantu abagulayo babegamela so soft babegamela lika Jesu umpolice ne I believe in healing ne amen I can even tell you rise from a wheelchair mara asikuze ukuthi ngivuke emaklharumba ngisho bazalwane asikuze sidinga ukuthi ngithi vuka ngahle nje aw amen so even noma sipaphatiswa ngamoya engqwele ngoba thina abazalwane kumele siyifundise lento because njengami nje ngithi buyela le ejolika le you understand safundiswa ukuthi noma kudliwa isidlo senkosi sisi kumele uswaqe uthi mawuthi lapha kuthiwa ukukhumbula Jesu uthi hey yakhunjulwa ke lomtsana hayi bazaforce twala amen hallelujah akuforce twala asiphosti next la naka siya flow we don't force we flow and lento lo wayifunza la sontweni iyowela nasempilweni yakho yangaphansi you're not gonna force relationships you're not gonna force friendships makufuna umuntu ukuba umngane wakho umyekele nakujikela nje ubele uthi we don't force we flow it's a flow it must be a flow lento in the spirit amen niyangizwa bazalwane hallelujah ngena mbona Benny Hinn bazalwane Pastor Chris ngena wana foster lapho bazalwane kuyaflow ngisho amen so bangekho akukho ngisho makhona khona bakungekho akukho mina ngeke ngibone abafundisi bafoster prophet umbona ukuthi uyasikupulutha uyasifuna uyasikudluluta la sikhona hallelujah I don't know ngabanye abantu mina ngisifose this prophet bazalwane in my life I think ngoba tasibali ne but I have in my day as a prophet I have prophesied over 3,000 people Jesus none of those people can tell me ukuthi ngam prophet angathi ngiqinisile is it true uwazi umntwana abantu uzothini manje uzothi manga or iqiniso baphela phambi kwabantu ne hallelujah I've never done that ngeke ngabona siyathanda sike sakhuluma ne bathi fakazela naba phela bakhona nonke lana ngena prophet wane amen niyazifakazela hayi bese niyazithulela I have learned not to force or ukuthi ngasindiswa kumkhulu manje ngosimelane maybe ngoba niyambona ngale mose angafosta nje amen hallelujah it's just a soft man so mhlambe ngathatha lapho ukuthi lento mayikhona ikhona lento mayingekho ayikho niyazwa bazalwane and kubokuchaza lento make Mdlovu ye soft power kuthi ufike endzaweni nje ukhulume nibone ngendlela Pastor Perfect bakhuluma ngayo ukhulume mawuqeda ukuhamba bese kuba nemihlobo
kunezinto bazalwane ezenzekile lapha endlini ne ezenzeke because of the presence ka prophet Daniel. Amen. Ngena mbona Daniel Faustin. No. Faustin uthi asifastilutho bazalwane. But unele kuhamba amen. But gidi. Ngabona ukuthi lo muntu lo ufika wamosa mosla. Hallelujah. Lama breakthroughs ne ngabona ukuthi ama breakthroughs a Daniel la. Yeah. Because mbekazwa ngempela lo muntu lona ufasta from every Monday till Wednesday you fast. Yeah. Udla Wednesday nsamba. So it means udla from Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, Monday you fast every week. Hallelujah. But makafika la phambili akaforce mix bazalwane. Yeah. Fike nje flow. So ngizama ukuthini nendzaba yetilimi ungaforce futhi ungakungonyine ngizoteacher la angifuna ukuteacher kwami kwenza ukuthi maye mina ngimncanyana angithandazi ngetilimi mathi khona tikhona mathi ngekho adikho msani kuforce ngizokhuluma amanga ngithuke uNkulunkulu Amen. uNkulunkulu akabekanga lutho in your spirit amen. Hallelujah. Ngizilani thukana la amen phela ngiyazi mina ngasindisele ebandleni ne hallelujah lo mfundisi obekasifundisa ngomoya ngcwele after babe simelana sekangasekho sekusele lo mfundisi amen. The way bebayibeka ngakhona vele ungathazeli bekusona yazi bathini bebathi ungathanazi ngetilimi kufana nokungena emantini ungabi mandi mina ngathi ngiyayibuka lelo kade ngiyaqala ngifuna kuba mandi uma ngingena emantini amen. Hallelujah. Emtsaleni ba manje sengibuke emuva ngithi sezwe basitribulile uyabona Hallelujah. because ngiyaqabanga ukuthi mabathi ukufana nokungena emanzini ungabi manzi mangathanazi ngelimi ne. Yeah. But kunabantu abathanda ngelimi abahlala iFaten City Yeah. labahlala nabantu bangabashadi msonza ngelimi Yeah. Amen. hello Hallelujah. kunabantu abathanda ngelimi kodwa labanetono tabo leti secret Amen. laba ngizophendula kwabi Amen. angisho Amen. mabathanda ngani Ngeclear. yes kunabantu abathanda ngetilimi mara ma-anger issues akafixeki Yeah. So what hello Amen. amen indvodza ize yabaleka ekhaya because alifakwa mabathanda ngani Ngeclear. usibuze ukuthi manje umoselani tilimi ngcole kangaka zalo tilimi tibaluleke kangaka ngabe umakhelwane uthatha tilimi tami nase ngidlulile or ngitehlulile amen. Hallelujah. Jesus. So ngizama ukufixa lokho sometimes thina siyekela ama fruits siyekela tithelo sigijimisa tilimi Yeah. sigijimisa prophet mara lo muntu lona akakhombisa ukuthi usinzisile Yeah. in any fashion or form. Yeah. Do you understand what I'm saying? Jesus. Yeah, lo muntu lo ukhipha inhlamba lenhlata netilimi khipha inhlamba manje uthuka umthwalo next minute shakaraba shandaraba bakata Hallelujah. hawu Asicabeni. hawu mayivele Amen. manje ngiyajabula ngawona lo mlomo ukhipha amanzi ababayo namnandi. Hallelujah. Ithi nginikhombisa something bazalwane ne. Yeah. You see mina noma ngathanda ukuvuma lo mara ngivumisa i-teaching mina nginolaka mina bazalwane. Ngithulile mara nginolaka. Yeah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Mina nje natural. Amen. Ngaloko ukuthi futhi mina phela ngijericho bazalwane amen. So ngibuyela kene vela ngakhuliswa ngalo. Amen. So nginolaka nginodlame. That is why njengoba ngichaze mina ngachaza sports lengistandayo. Nabona nje lana ukuthi uthatha lento. Yayibona? Amen. Hallelujah. Ngizama ukuchaza like yakasena. Amen. Angithandi nje futhi into lebheke eceleni. Yeah. Angifuni umuntu aphe ekhuluma umbhedo vele ngangizwana lento le. Hallelujah. Niyaunderstand? Amen. But ke noma kunjalo, noma ungumuntu uthola ukuthi uyarebuke. Phela ungakhipha inhlamba la rebukeni kwakho. Hey. But If nje uyayiphesa angithi mina shentshani ba ma straight talkers ne. Mara abanye bethu sithi ma straight talkers anisihlata. yeah. Yeah. Hey, gathuka. Mina ekhaya ngithi they know ukuthi Nicholas ukhuluma makunemihlangano. Yeah. They know ukuthi mina ngiyakhuluma but one thing they know about me, I never raise my voice. Hallelujah. Ngikhuluma the same tone. Amen. Ngifirm mara same tone. Jesus. Basaba mina with tone encane. Ezinye ziyapring. Ezinye ziyahlole futhi bakadlamini anibazi le. Hallelujah. Bakadlamini. Musami nangabe wakahlatshwa. Oh, uhlatshwa umhayise. Baze balale phansi ne. Amen. Antu akadlamini mthinde wena. Hey. Mthinde wena. Understand? Hallelujah. So mina what I've learned ukuthi mina I've got the same character ukuthi iBhayibheli uyebo wakho abe uyebo uno wakho abe uno. You understand? I have the same character. My character is firm. Amen. You understand? I fear no one.
but I don't change. Hallelujah. Mara ngizobazalwana. Hallelujah. Ngichaza nje ngiyadlula nje la. Uyarase? Amen. Ngokuthi phela naletilimi sisatofundisana ngato. Ti mawuthi khuleka phela tikuguqule phela. Athi kulahlise tintfo athi kushintshe. Uyarase? Yeah. Otherwise la fanele bayisebenze. Amen. Yeah. Phela Amen. bazalwane ningakhulumi ngelimi ngathi ogqoka ijoyina ne. Lento kuyagqokisa la ngaphandle mara kuguqula ngaphakathi. Hayi bazalwane. Okay, hayi bazalwane bengekho lapha. Asesifundeni iverse lapho. Hallelujah. Wow. Jesus. Amen. Amen. Okay, I see go 1 Corinthians chapter 14 so that we present ilimi in the right form. Amen. Amen. Okay, ngifuna kuphendula nangombuzo bazalwane. Ngabe bonke abazalwane abasindisiwe kumele yini bakhuleke ngaletinye tilimi? Now this is theological, which means you have a right ukuthi uhambe uyohlolela wena embhalweni ukurejectele kusho mawufuna ne or ukwamukela. Ngabe kumele yini uma usindisiwe ukuthi uqhaze ngeilimi ne? Yini ilimi ngabe umthetho na? That's the question. That's the first question. Ngabe kumele yini umzalwane osindisiwe athandaze ngelimi? So ngifuna ukuthi sifunde nje some scriptures, amen. Then we'll answer the question. Ngicela uzosifundela verse 2 of chapter 14. Mbani osifundela sicale lapha. Sinaye kuyofunda lo soprano. Mina bakhomba. Hallelujah. Asanifundi bazalwane noma ngafunda ngemlomo akunangi. Lokhuluma ngetilimi akakhulumi kubantu. Amen. Kepha ukhuluma kuNkulunkulu ngobe kude lomvako. Ukhuluma timfihlakalo akumoya. Lokhuluma ngetilimi akakhulumi kubantu ne? Amen. Hallelujah. Ukhuluma kuNkulunkulu futhi ukhuluma timfihla galo. Amen. And you don't need the mic, your voice is enough. Amen. Amen. Hallelujah. Ukhuluma timfihlakalo kumoya. Lokhuluma ngani bazalwane? Lokhuluma ngetilimi. You understand? Now I want to show you something. Ne? Ngizophendula lo mbuzo othi ngabe kumele yini umuntu osindisiwe noma lobhabhatiswe ngamoya engqwele akhulume ngelimi? Ngizophendula lo mbuzo ngithi yes and no. Bese ngiqala ngalo no. Akusiyo imust ukuthi mawubhabhatiswe ngamoya engqwele uthandaza ngelimi. But it is a benefit. I will repeat that. It's not a law bazalwane akusi master ngeke nangaba uthandaza ngelimi akusho ukuthi umzalwane embumbulu noma umzalwane ongaphasana. You can still be a full-fledged member yasedaba sikugqobuke ngumfundisi ungathandazi ngelimi. Le qualification yokufundisi ne qualification yokuserve in the church akusito tilimi niyazi bazalwane kukhula in the things of God. It is a character. Do you get what I'm saying? However, tilimi it is a benefit lekumele leniketwe bonke bazalwane. Bonke bazalwane abaniketwanga umthetho ukuthi as a sign yokuthi ubhabhatiswe ngamoya engcwele thandaza ngetilimi. But bonke abazalwane baniketiwe the gift yokuthi bangathandaza ngetilimi. Just that into leshaya abazalwane abaningi is the understanding yokuthi yini tilimi and isebenza njani the whole thing. That is why uthinga mina ukuthi ngikufundise ukuthi yini tilimi so that umoya wakho uzovulekela ilimi already zikhona. Hallelujah. Do you understand what I'm saying? Already in the atmosphere, in your spirit, ilimi zikhona and uNkulunkulu angeke akume tilimi. You know why angeke akume? It's because so bathatha ukutshela manje ukuthi lokhuleka ngetilimi ukhuleka ini? Timfihlakalo ngibani ongafuna ukukhuluma imfihlakalo bazalwane? Hello. Hallelujah. Ngibani yena lo phefuna ukukhuluma Swati nje all the time? Amen. Sinzima kangaka Swati emthanazo nengakuthandaza na 5 minutes bese uyaphelela. Ngibani nje lo ufuna ukukhuluma ngeSwati? So what I want to establish ukuthi ukungathandazi ngeilimi akukwenza umzalwane ongaphasi kwabanye abazalwane. Mara ukungathandazi ngeilimi it robs you. Kuyakuroba, kuyakuthathela into tsite. Yeah. Lebe kumele uzamukele ngeilimi.
how can I put this? It's like this prophet. Ne? Amen. Hallelujah. Siyathi ukuthi kunebantu labaphiwe igift ye prophet. Siyakwazi moslo. Amen. Specifically kunebantu labaprofethako kunabaprophet. You understand? Amen. Mara iBhayibheli isifundisa ukuthi sonke singaprofeta one by one. Why? Because lithi iBhayibheli lo profethako wakha libandla. Is building the church. You understand? So kunezinto ezikwenza ukuthi kufanele ukuthi ungaprofet. So uNkulunkulu akazange abeke umkhawulo athi akuprofete bobani nabozibani. Bese abozibani bangaprofeti. Mara niyangizwa basilwana. Hallelujah. Akabekanga lokho. Mara iunderstanding yabantu lena le limita lo prophetha kwabo. Hallelujah. It's not the Holy Spirit. Yes, Prophet Daniel wakhuluma something le bandleni lathisa. Magafika, he spoke something nami bengayazi lena bengayiqaba. Wathi akusilo liqiniso ukuthi kunebafundisi labaniketwe ukuthi bapastore 50 members, labanye 200, labanye 5000. Wathi akusilo liqiniso lelo. Ngathi phela sathi 2000 lakisho. Amen. Nangiphethe nina nje. Hallelujah labahle. Hallelujah. Amen. Ngithi hayi nami level lami kulakunikela wona. Wathi Daniel hayi manga lo titshela wona la. Lesikalo ubekelwa ngomoya ingcwele ukuthi bekele wena. Yeah. Yeah, ithi ikhulume nani ke bebemali. Amen. Akusilo iqiniso ukuthi wena uNkulunkulu uthanza ukuthi uhole 5000. Futhi 5000 ngathi eminingi into zenikhala. Amen. Hallelujah. Uthanza ukuthi uhole lo 1.5 lo mhola. Hallelujah. Amen. Akusilo iqiniso uthi kalele wena. Kunezinye izinto bazalwane uzikalela wena. Ungabe sesothi no intando kaNkulunkulu letha ngihlala endlini yodaka. uNkulunkulu ukuthanda usedakeni. Ungumntwana wakhe usedakeni la. Mara kusika ukuthi senguye lokufaka edakeni khipha uNkulunkulu lapha. Amen. Ungamfaki uNkulunkulu entweni angazayenza. Amen. Kune capacity wena ukalile wena ukuthi ube kulelo level. So kunabantu bazalwane labazikalele bona ngenxa yezimfundiso bazikalela bona futhi bazilimita bona from receiving. Hallelujah. Ngiyabekisa ngithanda besana nje mara ngizobekisa futhi ngiyabekisa before kunenye ingcebo yase America ne le ngcebo ungayizwa ikhuluma imelene nabo gift of healing nabo gift of prophecy ne. Amen. Ethi ayisekho healing namhlanje akusaphiliswa manje. Jesu wagcina ngabapostoli kuphilisa njena kusaphiliswa abantu waquote amavesi hayi amlalela ngathi nawe uyakhuluma ngoba sometimes udilimita wena ngetambulo takho ngisho. Amen. Ngethi imfundiso takho Hallelujah. kanti uyadilimita manje mangithi ngimbukile lo babe as he's talking ngiyanothisa ukuthi kunesandla lesigobeni ne. Amen. Yeah, there is no healing. Sikwata sinjani? There is no healing. Yazi yangithinta lento. I was like, mara lo baba lo wayathi izonda kangaka. Because this man maybe would be healed. Yeah. Mara now he won't be healed because ukusho yena ngisho. Yes. Amen. Ngeke saphola ngoba kusho yena ukuthi there is no healing. Okay. So lo khuluma ngetilimi utakha yena, it is a benefit. Kubeka. Actually wait, let me see. Hallelujah. Funda verse 4. Lokhuluma ngetilimi utaka yena. Kodwa lo profethako wakhalibandla. So uthi wokhuluma tifihlakalo ne? Amen. Kwasethiwa utaka yena, which means ukuthi there is a level yokwakhiwa yokwakheka leta ngetilimi. Nangaba ukhulume ngetilimi leyo level yokwakheka awuyathi. Hallelujah. There is a level yokuflow in the things of the spirit le release wa tilimi. Let me try and explain what tilimi yini ne or ukuthi tendani in the spirit. Tilimi bazalwane tifana ne charger yebet. Yeah. Ne? Amen. Hallelujah. Amen. Ifone siyazi ukuthi iyaphelelwa ngisho. Imoto siyazi ukuthi iyaphelelwa ngisho. Bese kufuneka a new battery. Or some or charging or whatever. You understand? You understand? Ifone iyaphelelwa ithi iphinde saka ifone. Ingakhona ukusebenza because ibattery imlilo sophelile. Bese kufuneka ini? I-charge. So here is how tongues work. That's why ilimi bazalwane zi doorway to the supernatural. Amen.
That is why you need tongues. Here is how they work. Let's say maybe ngifuna ukuthandazela labagula ngezifo lezi serious, ne? Hallelujah. And ngiyanitshela ngithi yabona Saturday bazalwane ngizobe ngithandazela abantu kuzobe kukabi kakhulu lana, ne? Hallelujah. What I do, here is the secret. What I do ukuthi the day before ngispenda ama-hour amaningi ngithandaza neTV. I don't have even to pray for the service. Yeah. I just have to charge my spirit. Yeah. Niyabona nama-battery lawa ama-mic, niyabona manje sekaphelele. Hallelujah. And aqale kusebenza nga-10, ne? Enkonzweni yasekuseni. Sase aphinda short break ngasebenza manje. But uyazi ukuthi wona charge for how long? Ukuze azosebenza lana for inkonzo ya 2 hours or 3 hours. Asuke wona charge for over 20 hours. Yeah. Just to work for few hours. Hallelujah. Still loyo few hours angawuqedi. Amen. Abacharge. You understand? Now the problem ngokungathandazi ngetilimi mnganami ukuthi nangabe nje leseyokhuluma swati sakho or nina besingisi mhlawumbe sibathi isingisi, ne? Oh babe umuhle umahlombe abanzi lathola tonete baba, ne? Amen. Nawe usho yonke le nyaka leyo, you understand, utshela uNkulunkulu nje inkosi kwasha kwacima, you understand? Ikuhle lokho. Uyamusho ukuthi inkosi unetimpondo letipusha abantu ukuthi bayise kuphi, you understand? Pusha abathakathi. Hayi umusho, but here is the problem, ne? Awunaso le stamina sokuthi le phone yakho yakamoya uyicharge, le battery yakamoya uyicharge iziqhwale. Jesus. Because the stamina hayi ukuthi umthandazo ngeke ucharge, ne? Lokuthandaza kwakho kuyocharge mara sometimes uNkulunkulu uyakutshela athi hlala 5 hours, ne? Amen. Bese wena uphelelwa ku 30 minutes. Sokhulume yonke into 30 minutes ophela. Ingashaya ngathi Usho kahle. no. Sekuphelile 30 minutes and uNkulunkulu ukuthi lento le ngathi into kamoya abazana ifana noku-uploada noku-download. Ma-file. Amen. These are spiritual files. So sometimes leli file la kamoya abazalwane uthola ukuthi likhulu kakhulu, le download ithatha isikhathi eside Hallelujah. or le upload ithatha isikhathi eside. Bana niyangizwa bazalwane. Hallelujah. So sometimes uthola ukuthi kumele nje uyi-upload for 10 hours. So uyi-upload izibe uploaded in your spirit. Uzwe ukuthi manje seninayo. You understand? Or izibe downloaded. Uzwe ukuthi seyikhona. Bese ke mawufika lana worshipers Nkosi yami. Bese mawufika lana, ne? Hallelujah. Bese uthi mawuthi uyahlabela. Tintho bese tiyendele. Amen. Amen. I can take this young man lobekazidalela lana, ne? Ngimthandaza babase ngomoya ingcwele. And he starts to speak in tongues. Same person. Ngingamfundisi nama chords. Adlale the same thing bekayidlala. Yes, Lord. Adlale manje being filled with the Holy Spirit. Ne? Hallelujah. Athanaza ngetilimi kuwo wonke umuntu. Yeah. When they get into what changed? What changed ukuthi manje is not just playing disconnected. You understand? Amen. Akadlali nje akudlali phandla nje. Njena sekudlala the spirit. Lo muntu so connected because uchargiwe. Amen. Awunyangizwa bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Awubuze Macron wathina nini ukuchargewa wena? Hallelujah. Abanye benu niyemsebenzini ningakachargewa. Charge prayer bazalwane. Amen. Charge ngokufunda izwi, ne? But tilimi. Angisho la ma-charge akafani. Hallo bazalwane. La ma-charge kanjani? Akafani. Nina nje abana la ma-charge 35 rand, ni 30 mos. Lokho ma-charge nyana lokho. Ifoni yakho Nkosi yami uyayicharge sometimes kuba fast. Kuthi yakuthandaza njalo lo. Amen. Kuqwale emva kwaloko nokuphela kwakhona. You get what I'm saying? Whereas mina, I can use the same phone for the whole day shoot. Because number one, ibhetri lakho nali strong, ne charger yakhona It's strong. ayikashiphi. Ikelani lokuthenga into lechiphi. Yeah. Oh, amen. Amen. Labanye benu, here is the danger. Labanye benu niya prophet, wane? Kuthiwe when I was about prophetess omkhulu, you will shake the world, ne? Amen. It's prophet always. Man keeper mina as prophet ngisilahlela into the atmosphere. Ne? Ngawe siyalenga la ku. Bese uNkulunkulu athi okay download ke lento lesekhulunywa ingcebo. Ngalosho kubani? Ngapha kuthandwa kuthonga. Tsanzi TV. Ngapha kwenze njani? Niyana wes vele ngale tilima uthandaza ngapho, ne? So noma uvukile noma ufostile wavuka sekuyafana ngoba uzothi inkosi amen.
awukwati lockdown ziya-downloada lezi zinto. Awudiyanza bazalwane. Amen. Can I explain this, bazalwane? Okay, can you read the scripture for this? Then I will explain it. Nasi angaqonde kuphume tilimini, but I want to show you because tilimi akusiwa amandla, tilimi skayo lesiphehla amandla. Hallelujah. We release power through tongues. As I say, you charge. Manje nangathi kini, let us pray in tongues. You know what happens? As we pray in tongues for 10 minutes, we are charging the atmosphere. Amen. Immediately the atmosphere is charged because of tongues. So let's go lokunja, go Ephesians, Basefesu, chapter 1. Umfundisi perfect, ufunde verse. Mhlambe ungafunda verse 20. No, funda verse 19, sorry. I want to show you something. Ephesians 1 verse 19. 1 verse 19. Nathi nalobu bukhulu lobu mangalisako bemandla akhe kithi thine lesikholwako. Oh, ngithe 1 ne? Yes, Ncosini bengifuna ukuthi 3 verse 20. Kanti why ngithi 1? Ngabe abantu bakamoya bangikhutile ukuthi ngifundise phela kusiko lokho lokusho. Usifundisa sabo. Yebo. Nekulwati luthando lwakhe lolwendlula konke kwati. Hayi akusuye 20 ke loyo. Ngifuna 20. Kuye lo nemandla Yes. ekwenda lokukhulu kakhulu. So as a child apostle kuthiwa uNkulunkulu unani bazalwane? Unemandla. uNkulunkulu unani? Unemandla futhi unemandla wekwenta lokukhulu kakhulu. Qhubeka. Kunako konke lesikucelako noma lesikucabangako. Kunako konke lesikuqelako noma lesikuqaba. uNkulunkulu unemandla okwenta okukhulu kakhulu kunako konke lesikuqelako emthandazweni lesikuqabangayo ne. But I want you to see the principle. Qhubeka. Ngekwemandla lasebenta kithi. Ngekwemandla lasebenta kithi. God has power. But akasebenzi ngemandla akhe, usebenta ngemandla lasinike wona. Amen. I want you to understand this. uNkulunkulu unemandla, kuthiwa unemandla kakhulu, angavusa abafile, akasukumisa tishosha, mara ugcineni kona shosha suku. Mara uNkulunkulu unemandla. Ugcineni kona umuntu ofila vuka. Come on bazalwane, mara uNkulunkulu nani? Unemandla, ugcineni kona timangaliso. Mara uNkulunkulu unemandla. Why singaboni timangaliso? It is because timangaliso bazalwana noma anything leyendakalako etimpilweni tethu levela kuNkulunkulu yenteka according to the capacity we give the power of God. Amen. Letho lena bazalwana icapacity bazalwana. Jesus. Ngeke ngahlala komunye umqasho eSouth Africa. Look at me bazalwana. Hallelujah. Amen. Ngeke ngahlala komunye umqasho eSouth Africa. Kulo mqasho lo futhi ngangihlala kulomunye sasibhadala gas ngabe sibhadala 200, ne? Amen. Amen. So ngasuka ngohlala kulomunye ngoba ngifuna kuba sedutane nemall. Ngoba vele bovula usuku nje ungene emall ngithatha into elimnanzi mina bazalwane. Hallelujah. Angithatha ukuhlala khashana. Luthe nje ngidohlala mara bese ngiyabhoreka ngoba akunamall. Yeah. Ngifuna mina ukuthi ngiphume ngene ngithole ngimangule ice cream ngithi. Amen. Amen. Mafuna slice cake ngene shop Pick n Pay. You can pray. Ngithatha yana sena momdzala nje kumele uenjoy manje la safuna umisi wenteni mselongaka athi mina lengaka so ngafuna kusonzela. But I didn't know ukuthi lo guest abawusebenzisa lela bengifuna kuchasha khona uhlukahlukile khona. Amen. On this level yokuthi singathenga guest lofanako nge200. Okay. Ne ema units 200 manje guest wala ama units wakhona thini ake ngihlale ngathi niyanaka litolete my units wa guest asithi 100 rand my units wakhona uqale kubo 30 something ne. Amen. Phela bathojana la bayona se mara ngale sasigubhu lesa besenyezwa ngini le yamitha
lebe setshenziswa ngimi ngenxa yobu strong babo. Mawuthenga gas wakhona uthengwa la kulela kuthengwa khona. Uya esitolo lesinye. Fika uthenge gas wakhona. Yeah. Mawuthenga lo gas wakhona wale meter number. Futhi kuyabala lento ukuthi okay wonke le meter number le hayi bese ya deduct. Nabe ufake gas wa 100 rand ingakunikeza boma 15 units or even less. Okay. So ngabuza lo mnikazi westand ngathi and then thisho laba ngakutshela intona mawungena. And then wathi uthenga gas wa 200 wathi hayi akathengwa. Lana uthenga ngabo 20 rand. Thenga kancane ngoba lana wathenga lokuningi udokhala. Ngoba uyobona ukuthi uyofila ngathi bakudoja kane no lo gas wakhona. Yeah. Lethi intsambo letafakwa. Now mzama ukuthi labanye benu nifuna into letikhulu ne? Yeah. Kodwa hey. Hey. Labanye benu titho 10 inkulu tiyesabeka ne? Man. Mara ubheke lo mzalwane wakhona ukuthi uphila impilo bani uthandaza kanjani uthi uyabuka ukuthi Watithola mara yena lo. Ngeke ngahlangana nalomnye sisi. Wathi kimi mfundisi. Ngithi ukhonza phi yasho ukuthi ukhonza. Ngithi nobo sozivakashele bandle ngathi ngisawufuna amandla prophetic. Ngithi sakwentana nathi nina wena nalabanye namprofeta ngathi ngibona ngeTV. Ne? Wathi siyabona. Sakasibona lesikubonako bazalwane ne? Yeah. Ningibona ngemazweni. And mina nga expect ake emazweni. Ngambuka lo khulumako. Lothi yena wayethatha emazweni. Ngazibuza ngathi okay, maybe ke saqamba manga ne? But I doubt. Amen. Amen. Ngoba lo munye ne uthi ya nasho nathi ngibona emaveni mara ngafuna ukulahla iboyfriend. Yeah. Uthatha uyaphila emazweni. Usase busy BF lapha. Amen. Ubusy. Hallelujah. Amen. Mara umuntu uthi yena hayi wamfundisa mina nangikhohlisa ngathi ngiyemaveni. Akusazange sikukhohlise. Awuzange uphenduke wasuba serious with the things of God. Khona uNkulunkulu ato uthi position phela for le download. Yeah. Amen. Mara niyangizwa bazalwane. Hallelujah. Niyangizwa bazalwane. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Sometimes uthola ukuthi le thing for takho tikhona mara you don't have the skill to release them to be a reality in your life. Yeah. Ungablame thina we teach, preach and demonstrate the word of life. So nangabe the tapa ayibonakali in your life, there is something wrong. Nangabe the word I manifest in your life, there is something wrong. So tilimi, it's one of the things that gives you capacity. Ngoba uNkulunkulu usebenza ngecapacity. Mara niyazwa bazalwane. Amen. uNkulunkulu usebenza ngecapacity. Capacity ifana nani? Ifana ukuthi imvula iyana la ngaphandle. Bese ke labo make bakhongote ngamapaketi. Bese wena uhlakaniphile uphume negqoma wonke we1000 liters ne? Ukhongote. Bese bakubuka kabi sebaqala ukukhelela la kuwe kana ngibo. Abazali banikeze lento ikhapha. Sithi bona bakhelele ngemabhakede nangamajeke. Wena wakhelela ngelithanga. Because you understood ukuthi lento lena kusikuthi ayikho idinga ukuthi kuvuleke kakhulu. So mawuthandaza ngeilimi zisebenza le spirit sakho ukuthi sibe capable capacity. Sibe capable ukuthwala izinto zakulo isindayo. Amen. Amen. Inkulu. Uyangizwa boss? Hallelujah. Niyangizwa boss? Amen. Hallelujah. Let's move to sizovala ngale verse ebithi sazo teacher. Ngalokuthi ngikhuluma kakhulu angasho next phela. Kaloku ngidlala ngala. Amen. Asifundeni verse 14. Sale vele si no verse 14 waka 1 Corinthians ngasi. 14 in vele. Yeah, 14. 1 Corinthians chapter 14 verse 14. Lead for us. Ngobe nangikhuleka ngetilimi ukhuleka moya wami. Ingqondo yami ayisitakali. Oh yeah, unless we stop here, but keep going. Verse 15. Pho ngitawenda njani? Ngitawukhuleka ngemoya nangengqondo. Ngihlabele ngekuvumisa ngemoya nangengqondo. Ngobe All right. Now, this is 16 manje ne? Yes. Hayi saluma lapho ngoba hey kunzinyana. Amen. Hallelujah. Halofuna kuvala ngaleli bazalwane verse.
ngadonsi kakhulu. Amen. This will serve as a foundation or as an introduction. Amen. Now Paula already sosikhombile ukubaluleka kwetilimi, ne? Amen. Usikhombile ukuthi lokhuluma ngetilimi akakhulumi nebantu. Nina lenifuna ukuthi sihumushe, ne? Uthi hayi phela mawuthakaza ngetilimi humusha. Bomtshela ukuthi angikhulumi nawe. Ndo umusha nhlazana ngikhuluma nawe. Amen. Hallelujah. Phela bese abantu bathatha verse kabi lithi kuhumushe. Kuhunyusha amakhuluma nekhulunywa nebantu. Hallelujah. Otherwise asihumushi la. Amen. Glory to God. So uma ukhuluma ngetilimi, ne, kuthiwa awukhulumi nebantu, ukhuluma ama mysteries, ne, ukhuluma into ejulile. Sometimes ukhuluma tambulo loba ngatiboni la, ne, uthi khuluma in tongues bese ti download in your spirit uthi uyabheka ukuthi na inzalo. Amen. Because of tongues, you begin to understand things that are too deep to understand. Hallelujah. Niyangizwa bazalwane? Amen. Mina kwangenzakalela when I was still praying too much back ngeminyaka iminyaka yokuyangila yona bazalwane. Amen. Amen. Hallelujah. Hlala for 7 hours, for 12 hours, for 20 hours in prayer. Mangihamba ngiye enkonzweni. Mangifika enkonzweni ngangifika ngikhulume ngichaze amagama weSebheru neSgreek. Ngazange sente ngisibone eSgreek. Amen. NeSebheru bengisengayi eBible school. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Ngangichaze amagama. Ngiwachaze ngithi move sengazi phela. Ngithi ngiyabuka lento ngangiyiteacher awu. Usikwakuyiyo. Kwakuyiyo ngithi moya ingqwele ngalokuhlala. You understand? Amen. Udownload le thing. Uya-downloadeka le thing. Hallelujah. You understand? Amen. So because of lokubaluleka kokukhuluma ngetilimi, Paul sokhuluma nento na. Uthi manje ngiyowenza njani? Because mina ngiyathanda lokukhuluma ngetilimi ngoba ngiyabenefit. Yeah. But nalabantu lengithandaza nabo kumele Faith. uthi ke Paula ngidokwenza so. Ngidothandaza ngetilimi, ngiphinze ngithandaze ngesiswati. You understand? Amen. Ngiphinze ngidlumise ngetilimi, phinde ngibuye ngidlumise ngesiswati. Paula ukhuluma ngani? Hey worshipers, yenu ke le. This is important. Manginibiza ngithi izani phambili nizodumisa. Ngicela abafundisi abonguma angasabayibamba. Manginibiza ngithi izani phambili nizodumisa. The first thing you do, you don't sing a song. Na inza. Awendini uhlabela ingoma mawufika la. Mawufika la you speak in tongues. You pray and sing in tongues. Wendela ukuthi uzo download kahle le worship. So that mawusuka la tilimini ungena ngqamashi le ngoma kamoya le moya la ifuna. Jesus. Wabona nje worship alinwa inhloko. Singiyohlabelana. Ubawazi ukuthi hey ukukhunyana ne? Akunwaya inhloko bantwana basekhaya. Ungamane upractice ekhaya ukuthi ibhale phansi. Hallelujah. That's the next thing. Marathine bakamoya masifika in the presence of the Lord. Ore manje wakwangibona ngake ka. Ngiphethe mic la ngidlala keyboard. Wangithola nje kuthulile nje. Ngizaza kuhlabela kwase kuyathula ukuthi tu. Ngabuka bonquma le mehlweni ukuthi siyakwenzakalani kwenzeka. Mina I can hold the service for 2 hours enhleli la. And it can be song after song. It's a plating board. Ngokuthi ninamani ngisasengekho nisabhizi ngemabhodo, ne? Bengibhizi mina in tongues. Yeah. Kwa downloadeka the songs ukuthi mawusuka kule ungena kule mawusuka kule ungena kulena enengo amen. Flow nje kahle. Jesus. In the things of the spirit. So uthola ukuthi kubalulekile lokho ukuthi indzaba yakho noma kuthandaza ngeIntercessor la. Awufike manje yajaha. Awufike emthandazweni mawungena. Uthi ungena nje. Babe, hayi yima. Babe wani, imali nje kababa. Muhle wejanjanyana no. Jesus. Now uthandaza ngetilimi ungamane wenze something next to it, ne? Hallelujah. Ungamane ufike just worship. Jesus. Just sing a song. Get your spirit ready there. Jesus. Kana sofuna nje ta. Ngedenzame ibajila nje ufike ekhaya bafike bakunike isitulo. Uthi yane bendo ngathi unanya Victoria sesemncane. No, Victoria phela ngathi bangithumile. Wena uqala ukuthi elanga ngisho. Liyashisa. Hey, nabo ngibabe Mdlovu ushaya ijoke yokuthi yabona sathi salusa wena babe Masina. Hey kwakunjanjanyana kuhlekwe bese uthi angite ngenzani. Imagine sonanisa shukela zibekwa.
umdzala ubophela iduku hayi mana senibeni bazalwane na uNkulunkulu phela ngena ngeorder uma notheleke nje halakasha Hallelujah. Jesus. yazi ukuthi Esther bamthandiswa yini ngilendlela lokungena ngayo yazi Esther bamtrain unyaka wonke bamfuza ukuthi kungenwa njani enkosini approachwa njani Yeah. wa approach abamtshela ukuthi approach akaso wathi maka approach inkosi yathi nguye lo angikwathi lokunyela baku reject ukuthi beku approach kanjani. Amen. You understand what I'm saying? So na muhle lo sisi mara the approach to the king uzakabi. Glory to God. So le tilimi ke bazalwane mina nje mangifika in the presence of the Lord akazi banginakile nabazalwane ngithandaza nani manje angeke ungive mina ngithi ngingena bese mina ngiyanithola nama ke Ndlovu baba Ndlovu ngiyathandaza ngoba nathi bekuvuka ekseni ngithandaza ngisho bese ngiyanthola lana ngiyathandaza ne ngeke ngithi ngifika umbone ngiyala khona ngithi baba egameni lika Jesu angeke akayiwa mina you'll see me walking around sometimes bangizwa ukuthi le prayer isengafiki your number I can go even for 2 hours ngiya download mangisuka lapho ndosho tinfo lebethi tinyandwa lizulu. Hallelujah. Yeah, lizulu luthi address this senya address mangiva se address ekile ngiyahamba ngiyolala simple. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Jesus. Yazi ukuthi why ungatholi breakthrough that's why the limit baluleke lapho because the reason ungatholi breakthrough ukuthi wena uthandaza yakho imithandazo uphethe takho ticela. Yeah. Yes. You think wena kuthandaza ngilokuphatha yakho le list. Le list yakho uthola uphethe ama list ilist yezinto ezu10 8 wazo azikho entandweni kaNkulunkulu because awu connecta ngisho. So Hallelujah. manungene nje so manuthandaza izinto. You understand? Jesus. Hallelujah. Uthola sometimes you are fighting for something, fighting for umsebenzi. You are fighting for umsebenzi ongasinge wakho. Hallelujah. You are fighting to stay at work instead of saying, Lord, I know what I'm belonging now. You understand? Amen. Glory to God. But open another job. Jesus. But how would you know that? Yeah. So must figure times when we pray in tongues first. That is why it limit balegi. Hallelujah. We pray first in tongues. Jesus. And do you know ukuthi sometimes umthandazo wakho wesiswati or wesingisi ne in prayer umthandazo wakho ungathola ukuthi magama la ngandluli ne paragraph Hallelujah. magama la ngafiki even na 5 minutes according to the plan of the spirit the rest delete kunetinye izinto uNkulunkulu lafuna ukuthi khuluma lethi ngafuni wena Jehova ufuna ukuhleba nomoya wakho they want to gossip because you don't pray in tongues umlo mdzala akakhona ukuthi aconnect ne spirit sakho baquxe nawe. Amen. Jesus. You understand what I'm saying? Uthola ukuthi lezinto bongeke uzicabanga athi iBhayibheli wenza naloko singazazi siqabanga. Amen. Uthola ukuthi lezinto bongasoze ukuyicabanga engqondweni yakho. Yeah. Mara because you pray in tongues uqala ukuzithandazela lezinto. Wena sobona izinto ziyenzeka uyazibuza ngayithandazelani ngene. Yeah. Wayithandazela ngesikhathi bakuhleba bana Jehova. Yeah. Bakuhleba with your spirit. Jesus. Amen. Amen. You understand what I'm saying? Amen. Hallelujah. Amen. I want us to pray. It's very important tongues. Hallelujah. Very important. Sometimes ilimit ikusinzisa engotini yemoto. Amen. Le ngoti bekumele ukuthi kwehlele Friday. Yeah. Wena uthandaza ngetilimi today. Uthandaze ungathi ukuthi you are stopping an accident. Amen. Mara niyazwa bazalwane. Hallelujah. Do you hear what I'm saying? Jesus. Or tilimi tisinzise isihlobo sakho lesejozi. Yeah. When Aulana you are praying in tongues. Let me show you this. I don't mean to drag. I'm praying in tongues and that's what you mean. I'm praying. You understand? Just to pray in tongues, pray in tongues. Your slow say Jobek. You understand? Amen. Hallelujah. Abe saxophone. Athi do you know ukuthi bengikula bang admit ito. But athi ngubone ngesikhathi bani ungena ewadini lapho wafike wangithandaza ngemva kwalo wanyamala. Yeah, things have happened like that. Amen. Wafike wanyamala uthi mina uthi ubheka lesikhathi hawu lesikhathi ngiceda ukuthandaza na bese ngilele lesikhathi asho ngaso mina bese ngikhona. Amen. Understand? Hallelujah. Wathi mawuhona Jehova waboleka leyo soul. Waboleka leyo spirit wazami. Amen. Sejobela. Wabona sifundi sakho singena samthandazela. Athi Petro bekanengilosi lefana naye. Bebabuta bathi Petro ngengilosi yakhe. Ne? Babona ungena kana kusuwe. Ngile ngilosi loyithume wathandaza netilini. Yeah. Waza sothandazela sibani.
waba safe lo muntu kunangana distance. Those are tongues. That's permanent making you. That's the power of tongues. That's the power of tongues. Angeke umthandaze khaya uma njenge ngimthandazele nje njengengiyani. Amen. Amen. Angeke uthandaze ngelimi ungakalambeli lento le. Tilo tikamoya tiyomelwa. Yes. And ukuthandaza ngelimi, it's not in the flesh, it's not forced njengoba bengisho ne. Amen. But one thing I know is that every time when you receive umbhaphathiso kaMoya Ngcwele masikubeka izandla kuba khona that thing in your spirit that speaks. And lento langeke besikubambe umlomo ngekhaya. Ithi vula umlomo, you need to be open. That is why angazi ukuthi bakhona yini la angazi ngabe kwakwenzakalele. Let me check nje. Is there anyone lo waphupha Tanzania etlimi? Noma bejesu Tanzania etlimi mara before Tanzania etlimi you were dreaming. Phambi sakho. Uzophamisa sami ngoba nami nglomo. Yeah, thola ukuthi you were dreaming uTanzania etlimi. Tanzania abantu, ne? Amen. Mawuvuka solo nguwe phaqa. Kodwa maphushene umcwebe, ne? Hallelujah. Sometimes it's because the Lord is downloading things in you. Yeah. Lebiza ukuthi usikhulume by faith. Ngeke kwenzeke without you speaking them by faith. Amen. Amen. Hallelujah. We will continue with the teaching, bazalwane. Right now, let's just pray. Let's just go to the Lord. Simbonge uNkulunkulu about the word, bazalwane. Hallelujah. Umcela ukuthi Nkosi, awungifundise ngaMoya Ngcwele, ne? Amen. Teach me how to walk with the Holy Spirit. Nangabe usengamukeliswa siphothise sicela athi sipho lento. Amen. Asicela abazalwane sipho. Siyacela. Yeah, cela lento. Uma ungayicela utoyithenga njengaSimeon, amen. Uyithenga thola uthi seed, amen. Hallelujah. Kanti uyayithenga. So asicela, let's just pray. Father, in the mighty name of our Lord Jesus Christ, we give you praise and honor. We worship you. We glorify your name. Baba, siyabonga ukukhuluma kwakho, siyabonga ukuchallenge nguwe according to your word. Siyabonga ukuchallenge nguwe according to